Bueno, como podedes ver, esta é a calle do Turco. Está aquí detrás da Plaza Maior. Está, bueno, a Retoral de Camariñas. Está a casa do argentino que está ali abaixo. Está ali falando xa da casa do Turco. Nadie sabe onde quedou o Turco. Gustaríame a saber por que se chama a calle do Turco tamén. Porque habría un turco por aquí, ou será o argentino o turco, o mellor tamén. Chámanlle tío turco, logo. Era tío turco. Había un turco aí. Un poblado turco había. Dios, pois xa sabemos por que se chama a calle turco, porque había un poblado turco aquí, disque. Non sei que facerían, estarían vendendo relojes ou así, non? Pois así. Xa sabemos onde é a calle do Turco, vedes?